It's been a roller coaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. 'Cause I can be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors, I'm knocking on. I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. 'Cause now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. Now I'm falling for love. Now I'm falling for love. Now I'm falling for you. And I'm losing my mind for the days. 'Cause you and I will never fade. And I could be what you wanna be. And I can feel but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors, I'm knocking on. No, I'm losing control. Be the one to leave my fantasy. Show you crave your hands all over me. No, I'll never let go. Baik, saya pinjam ini Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Senang sekali saya kedatangan Bapak Ibu. Nah, saya Ibu, artinya kita memproduksi bahan kulit semuanya, kulit leather, kain leather. Yang kita jual di sini adalah kain leather. Begitu. Kita ada slipper, jaket, ada bag. Yang paling famous di sini adalah slipper dan bag. Sini. Tapi kalau Bapak Ibu yang sesuai dijelaskan dengan Pak Haji Iran tadi, ini adalah sama yang Ibu beli di Turki. Harganya kalau di Turki mungkin 8.000 ya Bapak Ibu ya. Yang di sini ini lebih kurang 8.000 itu rupiah RM ya berarti ya Bu ya. Ini di sini 4.800.000. Mungkin kalau RM-nya berapa Jumi? 4.600.000. Cuman 1.600 saja. Nah, ini nanti saya bagi diskon spesial. Boleh di bawah yang ada, boleh tempah. Nah, begitu Bapak Ibu, silahkan ditanya, dilontar. Di sana ada Vivi, ada Jumi, ada Kak Nisa, dengan saya Priska. Silahkan ditanya-tanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Priska ya. Jadi tuan-tuan jangan lepas peluang ya. Pegang-pegang urut-urut apa ambil. Pegang-pegang urut-urut apa ambil ya. Okey. Mem. Pegang-pegang urut ambil. Kalau tak muat bawa kaki ke sini. Iya. Sama saya Kakak boleh ditanya boleh tempah. Ini namanya merapi Bapak. Pure kulit anak lembu. Ya. Kulit lembu, pure. Sangat luar biasa. Ada satu tu dia tak besi bawah ni. Dia kalau tak besi, dia mudah berkarat dan rosak. Dan kalau kita kat kereta cala, yang ni tak.